Rubere namaranke naisato boy gomorobiri Ensakia ime lakini asorongo rwa Gusii nigo toroje buna bokendo mbararo ekorengana buna nigo yanyirira bwake masinare ngobo tuko bwaki bwaira ntamanye go sara rure na Joshua sara rure go sara mbanyirira lakini asenje na rure yanyirira bwake igo bono botorombware ngono no kubuka na boyale ngigase ngomu sana lakini Mungu ametujalia tumeonana hewani asemambi yaboni gomwachu mulina kwali ndia senjera ya bene ojaka manainto na ndokora manainto dero neri tukoliri nene Ndizi TV ya twalirege kuyaligania go stay bono nama ene Ndizi TV twanyara ko bato kuyaligania kegima asuguche kumerana na mashabiki Karase County ya Nyamira I think ritukulialera buya sana igoji tariki 25 ne mori tukulialera Jumatano nigo libekire nsemo asabantu ba 046 eyune county yaito ya Nyamira alia bono abantu gweta bale nsemo awo abali kibaito abakoba nene baito gweta bara senseme yo kwene kibuna ababa ikera burende kwarana kayo yonera sara nyarangi Ontita oyonere nyagete oyonere chon kebadi nere manager station abantu gweta barabwa bange sana babe Vrenio Sero babo nyanyi midodi mumanyi onyanja Vincent onyanja antivirus koja barabwo igo bono pakanye nkorrode promo bune kore eta bwa TV yao by the way nigo bawo chuchakira Nyakoe basoe marani Miruka Nyamira Kebirigo Metamaywa Gesima Magombo Kimera Jogo Makori Kisii town. Makori Kisii town. Yes. Igo bono litukura lero manje mo na kora se county eli ya Nyamira yaligani. Gwe chinsa mejo bono ne bana buone rarake bono swange ne town yirange irinde onye omerane ne kikosi kizima ja Ndizi TV litukura lero obarore majo kwa majo ana kwa ana ende mokwandane motevereni kabisa leo tena ke unera sara ya Ontita unajua kwa screen itakuwa mtu amebadilika kidogo lakini mkiona ana kwa ana itakuwa kitu ya muhimu sana ni sawa sana igo na mashabiki aito morase orgongo gose county 046 erebeki ange itisiwa day egekora mambi naro ne county 045 Kisii County sinaende Ndizi TV bagutarira chinsemo au korenda sibono gocha mangene nusu iga umusafaro chakire ebiya sana lakini ndemere bori ate gote na bande ntotigara twara ne kina twakora te ndemere bori ito ya kiralituko kore no manje bori na ireli bagari abane ko kwarigania asimambi yaboniga bono soa imeyo muroberio tuchaka manaye mpaka tukora manaye chikora inzisa to chiabono mambira mangi to kwara ni tukuria Jumatano eliga yona litukuria Jumatano botambi no tujwarigiri chisemi twarigiri twara kwana mangana ndabera to twara semani ebinto asensi yeito ya Kenya mangana tari maya steri ujumina ndete gokonga ebintu mbengete gokonga abantu barete gotoka ali mebene ndete toka sensemeri ya krivi ekera baraiba ndete korage kiara ingane ligende tokora kana sensemeri bone kere mebere ya ikire ange 89 kire ange 89 ko ya to delete kurigoro ekando jomo wasiri bobole ndibwe imekidure kindigi akarote na bono Mackenzie ategete agambigwe igoro ya genocide kera ni gaitira banta bange korengana oyingitura kindigi oyune muwasiri boborendi boime garate na bono ali kalende abantu bana bakoirwa isisi bono muntu takeri koirwa asekambirugire kanene giensen Mbauru Mackenzie oyo oringo mu pastor we can say nane nalo je sare ndo gyogo jani gelina mumuro mwabo Mackenzie oyo neso agati adena ya mumuro minto ni gale innocent yani akomweupe kama pamba era ni gadi kansa 2019 kolengana ne na ukrem ya ate abune binde moroje jiri cinema cinema sikubaliani kiagera nigari ngomone na situri neronzo meti igotali nje sara kulinde mumuro mwa kwala ya tanga yendi alinipeleka shule alikuwa na tabia za kuigwa uno mwana mwanene bono igo alidisqualify kwamba hawaamini kamwe hawaamini kamwe ere wana bate kile ndorinde nani kwa roje kiribu yake mali mongina gete urajire ndora ndoko ma oseneli alire miaka meke osene njaro medenjara
na be kukogoti kwa machigorekana no monto kwalire byage kumbe turarage ariko kana ariko te kabisa na mnataka kuninyonga mnaninyonga bali bamatena yaya umongire ukonye tuli tunakusaidia lakini ali nabangete sana alia ukorona igatageta tigwera fast akwese ngencha bwato kwegena ngaki shakufa watakutana na Yesu moja kwa moja mangana makongu sana sijui abalenderero mwanji muri ekikora gense ya muntu jigosemania tubura nina ningi gekogera abantu bangire ekugulingana lyo mwanene gose teachings jibe chimbe amafunzo aramabe gose n'abantu bahaziumirira bono rende yabere ekero ngoro jino na semitandao mbali bakanyanyete mboli bakaje bambeteiga bakari koje sasima abono ngakumire ndense yawe bo yetukire chingo bogeka ngande naro jasi gito mpasaro dena no je kanisa simi yawe ne tatwaro muriro igongo gusabire simi jaji abina rende simi dada buna ge kwero muriro dena ewa de binisat jaja bono rende nyasaye no gumina kakargo according to me poor doctrines abantu bachire isiko akeye biblia bataliko so migento kelikere usipatali korwa amarokelyo bunabwenerete nakibutambe takota baranga just read your bible eka kwa rero monta kwenda bugeka kebishe that's why no class mega rumwalimu aibire gento umwana mungaini yakwe muki koboko matayo mwalimu kwebire elieteri na baliko likugo mwalimu acha ko correctify igobono okoranga aba pastor aba I think there is some means bago to make us so that ba brainwash amanko yaba lakini abana tukubaruka nduzake tubaruka pastor usa pastor and then ekalo tena to mekebu gusara lakini ukiona aba pastor wush bia wanatumia bible na baramnebu ko bago tumeka ndio lakini wana they translate according to their kelige ko bafa barabo madetri monda kurandi chinguru kabisa ne spirit kabisa na bawane binto zenye zinapotosha ikobono na makumi manene mibere 15 na nebere ya rusetiwe and counting tunaendelea because in operation negenderede andera ngwenda bare ororo bagendere mirubiriere nde gufukwa watu ikagala mtuna bange bakwetali kamba tete mpaka abana mbale bakora batindikira sensemeri komo muri namangana mange ari asenziye to ya Kenya mabe anekara to kuri mangana ya boro Mackenzie mete bana banda babo ifamilia tena bane bajede familia kana na bana bona karuka na bana bana bao ayebono ngakio kaliga lakini ndende ne linaki totebani na amangana tigaba maya amanganere na lakini na mangana makongo manchu muligereria ni gotoli no mondoko ni gotoli no gokumia na inda bantu ni gobaruete all over na rocho magavano Kilifi yakoboli walia gotabanga he has no idea asa you na se utaso yembona atebete operation wanakata miti bamanya bosoa it's impossible na segete yo gokumia igo monto na bakora kendi yons kelia tagete kwa rocho no musubati olinero iteto mwana bwe kebere ana asemeri akajiado kitengela kitengela kajiado account negetiwe kigambero agatebora 10 days more wa ujunguzi agendera lakini na kanete adana atakordi genteke lakini ne badena ni gaito mwana wae ande akali some parts of the body vinto byanda haye sasa dunia ni mbaya dunia imegeuka ekero togendera tamangana yo gwichania yo mito Brighton ko tutarariga ni mwanchu murigeria bene asenchera yo boikerano osego narito kwariganityo mwanchu murigeria Eric Baraza I know you are watching good morning no mwana Stephen Jr masubati Felicitas Nyanchama nimeta nogenda tukubati marubere wana Flavia na Aleito lakini naende obakongumbere bwa beira ese omochito bosonga mboro byo bose abantu bakari kubuna kigali cy'abantu nako ibe nibo kendi yonsikira segali the latest case no director oibere to 400,000 ritkole igoro arusirie bank omo director we school Treza preparatory yerangensa kona mbaya iga
na ibere 400,000 konya iro kurwe bengi abantu bagaje tugose bagocha ne skuru basoyie nanda pageti is daylight broad daylight igo ikorore kana tamba mu maete osemba mu bwate ti chingenda chae mpaka unarusi ti beserede ikiara no ene wiki matukotarara mange ebintu igwaseta account ya Kisii abantu bakari kuiba chibeze no mwari munarenga gwe skuru getenere obere twanga half a million nero jida kapaki ali nando na chusiga nero iberu gobono ngakita kirebe I don't know kwa maiso because banyanyimbo nende mbabanya kwa rusi repese abalinde lijiko mende lilikuwa tena turikotara ne million lakini oyi 500 oyi 400,000 yes no you ndis have a million what bwangwiga nande mbaro tumanyete baiberwa chi egali ko bunu bagwa kanelige na then babu I don't know bona nekyo tikatogikerie ebigali byo monto Brighton oyiru alone ado chwaka na chifundi chikaendelea kwa Makori gas then somebody break pesa. That's very unfortunate. Ewone to kure abanyanyimbo babe maiso rende bade barorena ukera abanyanyimbo ngona bale property bade na nobogima atorena kiedie ko bantu chituri ritonyore mo sub account board commander atonyore na bateneri ba abanyanyimbo se account ya Kisii batotaina ngakibaro jiri nganeri ikiera bakonyora mangana ya baikira se desk yabo bo igo boss kana beta sense meli ya daraja moja rorari yake igana boyike to musao yomo bo bigi na baya Makori talia boiga bande ni go begeti gutama asense meyo ihono korana me bas connege ndrete no bado nage ndrete aya ni gago chama ga yomo director wikembekia NTSA anya tuko baka korati nini wa kenga na kirende nsemo ya mangana kali igobono pole sana se amati yomo rundi olio boda boda olingi gasi yaye aisire gukora lituko that's why tokotebanga gukora lituko is like an a year shukuru Mungu mbiyarenge uirechi customer chae ukwani nani amati yae then all of a sudden omubasukano angena Kisii Polytechnic igo togoteba pole sana nabantereba nainu kaba maiso onye breaks nchiri gokora identify a problem mapema identify mapema rorana kirende randi kubuli access na irende rorana ki no na bantu bare kero twari ko jangana nyago chantu ko nyago batware ngene driver ya nende akade konte ibuna akonte ina abantu abange nigo bakubugiriwe oni kero babugiriwe oni umuntu bwasium oyo ndamoteina bono na ubu mubugiriwe oni moteina charara igoro takumana oegari yabutokire bureki usamangana naro ekare oni yarabugire na ekabo okaba vigilant medento adeti bona ekero gwasome driving iji oni jire mara gatatu ndubwate oni warning ndubwate oni ya yokugokwani ndubwate oni yokukorama mtu akifinya hivi kabisa igona ina matusi toriko iko kabisa lakini akifanya bibi anakusalimia akifanya ndi hiyo anakupea warning nenda wote ina warning yabe yonde tikatope maiso asijibara none karogotara kabe maiso yago tikunje kobate simi simbeka no emobuko rokunya go chat gari yacha none bibi ya waka yote tikatope maiso asijibara bindo bindo keriko ba totakere wa void tokore mechara bure ya that's very true tikatobwatie amachiko yepara ntoteba kana bandera buka bakubwati nabora nyore nakora identification ora breaks imbi yachire esabali atali rogendo rutambe then all of a sudden ibinde birosirina moka moya bantu they fail ikobono tokubekera mamachanga nabara undi boka nonye nantu bali mole para nonye personal cars nonye namaguru gutumeka pedestrians urikando yepara bintu mbiro tugwenete gukora twensi egere tutange ebibasokano buneyega otherwise bali banyorota chinkoma nabande bonse netaba Kisii yoka andonse sense ya Kenya twabasabiro kubwena kwa bwangu nabali barabarweire barasinye gitari talimo basokano kulinde mibire yabo telibya na ino tubaganiriyo kubwena kwa bwangu tunyoro mongina Jane Ontita yole mamo mintonera na igwete bobe sana tumusabire nabali mwensi ipimo igwete bobe
twabasabira ko bwena kwabo bwena nabali mwasiriri una bamino to kubasabira nasaba baremu ikarumanda de miroberio au asensito ya Kenya litukuri garo ndoro jimo wasiri ibwa mangana yabochen litukuri garo ni garenga se county ya Nyamira zenze moye kerenyo igotoka noti mugirange county Nyamira ekero atebete bina inzusan nyakumungi wafura ekero atebete bina serikali gaenda takobeke miroberio kwende kubina ngosira bale osingo kine bale birengo yabochen wasense ya Kenya ekero ndoro jimo wasiri we iseme segeri macho kuna eno wale ngalia bale kumba mwale ganeti amuno mugavana we county ya Nyamira mosnyalibo na wasiri wobochen wase county ya Nyamira Dr. Timothy Ombati bonsi baikana natali bakanekira litukeri ya beri iroro andiri kaira buya boiga bagavana bagenda gusukuma buna oika ki county je shut down buna serikali de majibesa bwango ekarto de buna bate na ya ndo chikwenda bokorali kera bestei wono ikembi ditora sieke bisieri kalto asieke bisieri serikali nene yebange ende tumanye kuiranira obokorali ase obokorali kera bese nchiyo muraiwe mokonyo muraiwense warasense mense ya Botswana ngokora le daro yae ngochale rende anate odena nere no bwa matobiense ya Kenya na Botswana mbuya bogendre naro jase mtandao ndo atanga bonense netuliete bare gungwana chia mokonyo muraiwense mono okoranga Kenya bono mbiyere igo wancho muligereria twabareganire bene twaraba monyerera ali bagwenera takumanya nande kero muraiwense babere bagutana musari mudabadi matukaya ule pasue kara sesembere ya Botswana miruberi menge bara korenere baka batatiso badana kina ande binde bira jugonjo kagojo mwage miagere ose nande bade birenga bono mbuya even their speeches ni go chire regulated chire chinto era rubuya yasa bono lendo manchumurigere nara yogende tokore kando nsi asole na bali muri siko yense ya Kenya na ine twara batabiringi kendreta sense ya ino bali muri diaspora nense ndeyonsi asogotoka na ndo gutubwate nako bahati nzuri Ndizi TV ni gotole everywhere ntole New Zealand ntole United States of America ntole mpaka Canada ntole everywhere ngabana ndo nsa sogotubwate kuro tunashukuru tena sana nyakirego ito Kennedy Mirieri Gisemba nero kuwakilisha nonyatara to register ya mashabiki team diaspora kolende ntomanyete nga no bwate toro nguru mono enogendrete kuralia Ndizi TV morobulyo bwensa kia unajua sisi ndio kianzilishi ni ntuto gutangamana na mashabiki for the very first time igato iseko bagecha litukeri sale that's why we make sure tumanyenga umwanchu muligereria mbuyole nanya kwabuka no woko lyo sekwabuka no woko be to make sure nga mwensi pi you feel at the feet of Jesus Christ no karibu sana asenjira yabene biya sana esa alisara iseko Ontika daigende yonsi kaenda za mangana yanaote account 045 ya turanda sesemo ya 046 ine county ya Nyamira wajikora kwani yaribo na mashabiki konse ara sesemo yo bora tutumera uchumbe yao tutaka turanda sesemo ya check aye birna chiko gendrekera mbwato gire tuenda sesemo ya makaseti na chiko mbwato kanyo ari bintu bindandige tunya gusukuma na chosho nainde bakatebanga ekero nyasagocha nonyore bali babiri nonyene studio yo mona ataboli we so for today nchiko taboli winde ndatigo yo minto Brighton but alende it's very much in order to identify our esteemed viewers and don't just about to bwate korwa egero okesengencho manyete without our viewers toko tunafanya kazi bure kabisa kana baro metoko nyora nindu tokare gwe baranga usaga we ati kabisa onyora mbantu baito mbarengo lakini kama mwatumire SMS chino tunafurahia sana atua manyana igono mure na into asema mbia bana tutenda sema ya check karo team yetu inye jirabu team diaspora yekurawa na Kennedy Gisemba team diaspora team abana kosa team following na team chini ya maji bali chini ya maji kabisa bali kama mbaro mbayo chini ya maji team following mbaro baforo kabisa bako na kina ba soiralia no mutaka mutura na ke
Ensakia Jagiru. Twende moja kwa moja ote nambara bia baba soire ime yumorowe. Asante sana umwanchu muligalia ijumbe yao you drop mara moja wethera sense ya online platforms Ndizi TV News Digital abon Facebook na no tole live and direct na galia YouTube no tole Ndizi TV News na ndo nyatora subscribe korabo igo ekiagera to baisa goti wa SMS number na irogora bwa TV ya wasibali mogotolikire yabo Dr. Nyasimi Chris Arogo Sophie Kemi Motangi Henry Ayona mashabiki eto bali batali kwa machomoro bali obwenza goto tumnyoke asobwango tigamnyoke Ndizi TV News Digital egera tororenga tuko na nani asubuhi ya leo. Honorable Julius Omosomba is our very first shabiki yakoteba Amakara settlement scheme county ya Nyamira. Asante sana agotebanga noale kura jinse machia Makara. Michelle Kirubo nera agoteba good morning listening from Eldoret. Eno kumochera agoteba bwakire byakigima kura isebania boda kuganerie kenyorogia itomwanya bando byumbe. Engora asugosiria antiane ananyancha monchiri mochere nigo ara enuwe litukole Juma alia mwanya bando byumbe. Pole sana ujumbe ishafika. Our very own Joseph Okongo Gusii Joseph Mokogoti agoteba good morning bali na Maria oye Maria moya agoteba ngatuko ndani abana bamindonjirande gocha ayerera ase mambia yabona Diperia sonserio akolika korachinsa machanya nsara ebuli agoteba ninche bundi echimena well represented mbiamano sana korwa nyamanagwa nyaguku bogisange present watching Siren Brighton yakorwa Edwin Omwenga botamba akora tubatere county ya Kajiado kolenda korango iranire nka our chair Kennedy Gisemba hello awatebana ki bwakire greeting Sarah Joshua and Brighton hello to our viewers nyakero korwa diaspora lendo bakwanire mwenzi asemambe yabona Stephen Okaka agoteba korwa county 001 agoteba na waona sana mbiamono Dolphin Mora, good morning Sarah, Brighton and Joshua. Give every day the chance to become the most beautiful day of your life. Have a wonderful day. Niko ndani na nyinyi hadi mwisho. Oyoneli shabikirito timu hapana kosa. Elikana Osiemo, good morning Sarah and Brighton. Kurwa Minnesota, tuko macho. Asante, umetene chinga kibagwenete korara bande kolenda komacho. Mbiamona sana Elkana, okoromo ngwano okoro kwa Honorable Frederick Mititi, Caleb Mwetui, Divina Onkeo, bonsi ba maiga. Penina Mongare kurobo basi, nyamonema watching live kama kawaida. Oh, look who we have here. Our very own David Kimori. How are you? Tuko macho. Good morning Ensakia team. Tunashukuru sana. Endelea kubarikiwa. Umeto yunero gutolenda. Barikiwa sana. Asante. Okinyi Dismas kuroiga na itambe bosamaro. Agoteba count me in. Aligeta mashabiki ya bange mono kulende tiganda kwa na elibaga. Orara kwa na lende narachire. Buya sana. Gugote na ordinary no are ngabo no are mbia mono kabisa ekero nera kwena kuna igobono gato diretigo na libono togo smile to adane bintu mbiyabire asemambe ya abona kitoko beke bintu ebinde bire kabisa adana mnyoka gasara kego nindo jene Edwin Majabe adana Edwin Majabe koro eskimu bora Nyamira county bijibu ngombe niko ndani ya show bia hawa waingie ndani unzaliko begere nyaboke Fred Onyandika Musioma Zuba Susan Milambo Gertrude Sabure otuko tukecho onzongo engo yali ngombe na omugaka kireja mwaka kireja nero bako mathia soime buna botambe nyakuru nyanja mabrisco madana I'm right there with you no ndabana maminto 1% of masubundi korwa bumachoge kirongoroli na no mwanchi oyeke muntu bundi Beatrice wako ndani kama kawaida. Dominic Nyakiba adana good morning gaki inu na wasito unajua watu wasito aba litoka kabisa. Edwin Matagaro Brown Onjali good morning from the promised land of estate of Nyaliajo the capital city of Nyamira account tuned in bale na Caleb Matagaro Kiondi Junior Emiri Mobasi umwana Yogurt umwana mura advice kim Jan Moreka Kachen Saro Moyoni Masere na Bosboli Kerandi Dennis
akubate ina basoe bonzi na masabiki ya Ndizi TV basoe imeyo moroberio asemambi ya aboni yenda otumera uchumbe cheno asemambi ya aboni gamote inga imotobwaterete na ndinga kimogenderete gotobwati asenjera ya bene bono mambie kirongolio liganiro je kefa korwa gesima aldena emambie ngia akondani kama kawaida. Asante sana. Ukinyi Dismas na kwa niama mwabokoro kwa Isabella, okwani atatu mwabokoro kwa David Amunga, okwani asante sana. Okwani Brighton Makori asante sana. Kia okwani ke mabu Ontiria, General Gichana Susiri Ruma White, Honorable Monde Jeff, Jonas Ondieki, Vancy Kerry, Charles Ruanga Ogato, Moli, Nelly Kemuma, Lydia Moses, Sharon Ogora, Lucy Bonareri, na Velma Kerubo. Whatever blessed day waiting you in the road show today kwa Mpigo. Asante sana. John Kewati agotabwa Kirese. Asante agotabwa leo ni road show Nyamira County. Tukutane barabarani mwensi pi obwansubo musi. Yone romo teneneri gosemana jegeta seni kia Ndizi TV mutaonana mundu kwa mundu. One on one. Charles Luanga Ogato asante nimeona message yako. Agotabanga korwa King So Salams Club ako ndani. Arafulende makindu getuma agotabanga morning Kisii and Nyamira Brighton and Sarah plus fundi wa mitambo Joshua Uta nimbabwate tiekorwa Kisumu County akamburaga kuna gotonya Daktari Henry Choki na erawote bakuru ya Itibo City Kisii County niko ndani and tuned. Biamono sana amashabiki yetu bali mugende tugututumira cyujumbe. Bia sana. Morning abana ba Minto kurwa Nyangongo Junction bwa Kire buya. Karukwa igure kurwa Onsovi Kemi Motangi. Adana Junction bwa Kire buya Nyasayo atwanjire twarode litiko ligiya emambiengia asamosa bigi onsi Ensakia mkifikia Nyangongo Junction musimame munisalimie. Love day and a wonderful road show team Ndizi TV. Mbemono Zovi Kemi Motangi ekero kwenda kinana SMS ya hoteli komoja kera lituko asemambia ime yomoroberi bwensake. Mwedo moroberi bwensake gasi no kurusa lituko lito atwamake mwabokere akimoroberi lituko twagoteirende na mwedo ne lituko likuba litodi na boko maya lakini tunajikasa sana atwene kina mwedo likuba dani ya mioro na ndi ntulikoli mwedo likuba likotorema abuna makonda koralia Rane chingonde medengoro arajire likubana okororalie wasumora tia. Agini pakachingo ko jiriko. Pakachingo ko yes. Ekebsinta na korora I don't know. Na ine sisi na nyakorora. Agini rane ngombe. Nakuri walikuba. Yes. Wakemboli. Wakemboli everything. Aire magana makongu sana. Yatusio miasa meri ni studio to kwera twende samba ya makaseti. Etokota ina rali aerobolito annekero litukori odoro jale ngamangana alia kemarindi. Yero to kumarana stinaji naja gobor takringo litore. Ikiara inara gende koba ase ense ya Kenya. Twenda sasa meri studio tura kwa Joshua ara korobne mejende okora ara tuire madukani ara totebi na na bara beke road show. Ato nyoringa itogweta. Alright, yeah. Bantu banya kuyarigania, banya kubeka machoni na gosoka bara. Igo Joshua, kasi kwako ase ebirobire bosi yabo, entubono twarako ire egete. Tumekupatia muda wako bwana, fanya mambo yako. Ndizi TV. Ubwansu Gusii. Omurigiriria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egete nikiyo nambeye mu GTV ya Ndizi TV niko kiringira guchasuri road show yoko nigiriye riro bari Gusii nigirahire nigo turaikasuri iryo tokoma nyiguru jimero biriyeito abaraye ba Ndizi TV nabo igumerane n'ababwatani baito bubunchurya tutari kweba abanyangero baito iryo twese musekigima kitarikiye 2025 Chumutinyukane umwakoyo nigo turachakiri kurwese mo yanyokoe togindi marani Miruka Nyamire Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja Tokoriri Capital Iranda Bout Yumu Yukisi
TV neri tukori kubwatia chitariki mirongo ibiri na isano na ibiri nigo turachakere imeyumo chio Kisii ensemo ya daraja mbili Suneka Minyinkwa Itumbe Ogembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwelioje tukori imeyumo chio Busongo Ensakia amatuka yabere wemanye wegokie na gusangana Ndizi TV Obwensu Gusii TV Obwensu Gusii nigo twarenchera nababwatani baitoa bubonchoria ase roadshow yo mwaka Njasa maleta nenkuruku Enoch Nyamwaru Asuga inche manager Enoch Magrovet Limited around yeye twamuire tubwaterane na Ndizi TV asa mangana ye roadshow omotienyoyo twabasabire abantu belimi baito bonsi pi munyare kuba mugochororo egera tunyare kuba umanyi tobate ibintu birere bito dina biro bunentwe agrovet egali asomocho bosongo togo deal na mangana ya mariogo amogondo mariogo ye chiombe tubwate endagare ye chiombe tubwate chi vaccine godil tone chimbego che chiombe godil tole na chingoko cha day old chicks Enoch Magrovet Limited igego toka somo chiobo songo ase building ya Kenyoro Farmers building yuere angene building ya Market Plaza na enden tobwate branch ya ito ere iga ali Falcon ase petrol station ya Karokiru Falcon bona gekoro ku Shell buwata jitariki mirongo ibiri na isano nemo cy'umutienyoyo imeye county ya Nyamira ni jitariki mirongo ibiri na isano na ibiri imeye county ya Kisii TV Obwensu Gusii nigo twarenchera nababwatani baitoa bubonchoria ase roadshow yo mwaka Amarita nkoro kumori no mariba koru Safaricom tuabwateranire na Ndizi TV abutobwate roadshow cha Kamambia Jumatano era Aramisi ese county ya Kisii County na Nyamira County intumu na Safaricom tobwate chi product ao tuabareteire tobwate tunukiwa ndobwate lipa mdogo eyoko yesimi wakana ngora igo ntobwate chiruta cha internet mwensi mwariganirigwe buwata jitariki mirongo ibiri na isano nemo cy'umutienyoyo imeye county ya Nyamira ni jitariki mirongo ibiri na isano na ibiri imeye county ya Kisii TV Obwensu Gusii nigo twarenchera nababwatani baitoa bubonchoria ase roadshow yo mwaka Serie tangoro kurozi gosema Mama Tefi Mitumba tokobwaterana na Ndizi TV ase roadshow ga karon 27th ase county ya Nyamira ne county ya Kisii nsipi mwaliga ni wase Mama Tefi Mitumba ase muranyole emesigere mesigere grade 1 emesigere at a very cheap price na emesigere mia twabasabira abaligereri mwense pia seli tukeli mocha sobo ama twabakaribishira seli tukeli moche kwerorera na kuiwera manga buwata jitariki mirongo ibiri na isano nemo cy'umutienyoyo imeye county ya Nyamira ni jitariki mirongo ibiri na isano na ibiri imeye county ya Kisii omurigereria bwe television ya Ndizi TV vono na bukura y'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV Obwensu Gusii
Miyabona mono manju muri Ndizi TV karondete koba ime yomoroberi obwe Ensakia bona mambia katogote ina lero ndero litukoriri dia count 046 wedera na 45 lero ndero itimbo lya gongire sasa tibura mache mede bagote ina itimbo ligongi mwana obuge tinzali kuzira sasa tibura mache mede sasa tinakwanga na maji mede bintu bya sare sana mede kana kunya gweri no bara ranjiyo magana ya creme jenji ajenjiri mtu sana konga njiyo no mede bara yes ento enda zikete Ria kubuga barara ino okay kubuga mede bara siku njiyo mede zimepungua karenji akatogire with this climate change you know any chinyo ninchirororo chipredigate chiaborire chinde chia kwete usichia kule aso usinyukolemereria the climate change so ngona kusira chire ndo enda segete na Joshua a producer mondeta ga tute igoro ye barara tindi kwa no chime mona tini barara matere kunya kurio mosi yes unaonye seli aye kenyore kime kumanyana kwa nyeseli yebo ala no mede chinjangeneni chinjangeneni no maide bintu biri ko ba mache ime lakini siku hizi rambiro I have never seen them igo bono ebitacho bori ya bia kabira sa maji de bigo chinjangeneni chinjangeneni na bebwe kaine ngibonda ngakindanye bwekan Joshua na bana tanye maidi enga how do we call it oroche chintuga isoko chirusia wings na bego tigara bune kure nderiere ore ntuga lakini chengene nero ya gedire lakini tuzugisi creme jinje ya affectire binte binge sana no ne bioto sikwizi mbiri ko buga embura ne tu nyinge biede mbio no nyene bisiriri no ne bisiriri mbiri ko buga lakini nde gokora creme ibintu byajaga go change lakini nde ne lina wajibusto ko beke merobe na bakonyora na mangana na rama ya tetura na sense mya magazeti turarigina rero bortasi mambia bona toska konde ganda utomo chumbe ya mwanchumo li wetra sense mwe mitandao tonyora Ndizi TV News Digital in Facebook wekero gotobwatia ekero konda sense mya YouTube na bakonyora gotobwatia tonyora Ndizi TV News okonyora chinka kina boto tweet at Ndizi TV News boy go monto sare krata ito tonyora no chumbe ina mbeda boko monyori kiara mbale ba gote nambari konyora robia as screen yali aboko monyori mote ina ya namba okotonyora nei namba okotonyora mwanchumo ligirira na yo era TV yao 0792 192 834 abuno gotonyora onya gotutomera ujumbe yao na bayigo Facebook no tuli live na bokonya gotobwatia asenchira yubo ikirano igobono tiga tukoire masemo goika asa magazeti elitukolia lero huna botambe ni gombati gazeti ya The Standard na inche ni gombati gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard bichintangani ni igo emurekerete igoro ya mangana card graveyard yani ngaki ngaki bono bororo bagandete ororo korombi bagandete kwenda kiwasense media shakahora kero bone mebere 16 emebere 15 no moli tukire goranya teke gotoka sense media shakahora cult members ekrobale bakaro ya togete asense meri ayani gagoja kerobone mebere ya ikire 89 deaths igo goikarit kuligoro ekero survivors na baroba kwanga koragira bariba konyiru kuru asense meyo nigo bagukura muri batane mutete gotoita lika bakonywa mbadageti bakonywe ni gaho jakorobono muwasiri bubore ndi boime kithura kindiki akare aigereire told this kusaba koli mirimo besere kala sense mo yabanyanyimbo ekarotoro jene kyombe ya this ya ngiamo chediwe abatenere administration kama chuguna kwani barabuo mbale ko detect bamanyana imbuko nkyo bora sense meye ya krivi kolende niga abaigerede kabisa ekarade dabuna bona serikali nigo jikwana kuna Pastor Mackenzie nigo jigo koirwege tamba kerege tindi kieri chigo kwa website tukero bagandete ko kora exu bare ko rusemebere ekero nande merobelio jikwandira litko lyare embre nyingenero ndete ko tuwa sense meli elie koirera abona morobelio yo oratenena asege keyo igabantu ikabano basiri bumwe bwabo 89 Kerobor Mackenzie gweterazi kanse yugo se card charge ya yenze meri ya shakahora muri gwaseti na muri gedena
abasani mbaendete kurombi na korera igoro y'abasani babo banyoranite na barabwo lituko lya moelio mu wasiri bwo ndi women agita sense Mary end of the world ekoraba then Buster Mackenzie for second hideout yani okorana nengaki yo muhelio ya ikire bono linde ntokomanya no ni warangwaro jena chikanisa nge 500 chikorta application chichake bono chichake igo ikabono chikanisa 11 na chichanchiru na bachigo chaka igo bono chikanisa yitobwate nsengima echinde njiri chikwenda kwa Brighton yango chaka ande kanisa 500 igoro igoro bono 11 na banchina ba ikirandia machika yatakire ba ile list ya members nayo je machika tari makongu mono kinanya otaba Kenya bakari gosirira machika tari makongu mono otware list ya bakristo bao otware kyare otware bintu bikeigo kwa nyode kanisa mangana makongu sana ebechi yibo igo ne moregrete na umoswato yo moni go bonara accused go siniga komochwa unaniga nyara kago ito mwana oye bimyaka ebere na korichi nsemo chomo beroy eating some organs chomo beroy mangana makongu sana igo bono enseko kongere Biden ni gobona tena ya ngochari koligi election abuna sincere ya United States of America kuna John Biden ngochari koligi kerogo kyobora ibwenze asensemeyo bono murikiwese tebe na murigeta mangana igikosori asena with defending Arsenal stop City kerobono litkulia lero Manchester City ngomnyoka ni bali na Arsenal kerabang abanda Ndizi osaba abanchingo ya bange baote abuna lero ali primary yekoera tadire yekoera lenda kini baote na Man City na Arsenal era libagwaka kubwa na ile kuirige kombe kulingana naye no Arsenal akibado tusubiri tuone watashinda ama watashinda obvious lazima tutashinda watashinda lakini nende tukatoka tore na Man City najua imekuja Man City yake ne kerundege tindi sana wana baada na we fed Arsenal stop City Man City neste ni una na Arsenal yule Arsenal Man City ne unabo kumena na Man U ase kamba kerikia FA Cup ayuna rondo cha mureke gaiga karonade no jena ro biresu oikaba Kenya juto bederi kuganyeka asogokea gwechinguru chumurero oso wakanda chinguru chumurero ibone bideti na ro korowa amangana rowa bawa bills ko ikatuchuka nyeka ekaremero belieta rabe kuye keresere kali ekorrekana tirabeka eme roberio na rayo sara no manjumureri ara sigaseti ya The Standard litko lialera sebeche ntangana right biamono kurase gazeti ya The Standard noyo mndosa mingo maite no muliki bwe gazeti ye na maene rumwa kichibicha se county ya Kisii and Nyamira igobono na bakora ligire nero la mayanga kitukoraje chambwa nto kwana yaito maite na bokole ndeza iga yago gosamyo mingo biamono good morning na boto bwade dia sinjira benanda abali kibos trawafulia kofia asumeta rais konyo rumuliki yako si raisa yoro malikia kuligere dina nae tari raisa lakini tunawafuria wote kofia bali mole ime yumurobere bwe Ensakia wana man asante gazeti ya Daily Nation nerengana ya Arsenal versus Man City is today EPL League English Premier League ekero na singiriro gotebanga timu Arsenal ni timu ya Yesu na tutazidi kusonga kifua mbele najua sisi tunatembea kifua mbele tuko ahead with 75 points tuko kwa so bwange mono ni timu ya Man City yotoka bwata litikolia lero ni point emerongo 5 ni bere let's wait and see lakini ekero kwa na iko kwate abana Man City ni bwate mepire bera tani to kwate ana mepire nere bere tarago soni ndio gotebya banju we believe in ourselves yes ne bwate mepire bere tarago soni ahead of Arsenal igorende aywe karoya daga netie ne page ya 3 amo ne page emerongo 35 korende twirana se page yo entangani aliro bulito mono nigoro ya Ruto Raila talks flop as MPs failed anokoranga chinkwana nigo chiare malitiwe they collapsed mbali konyara kuiwana nekarbono baganirie their leaders the opposition Raila Odinga mona President William Ruto banyare ko baba ko identify some things chire agent
ase chinkwanecho igo yesterday it was adjourned ekero basinyetwe koigwana bujani ndoche bicha ya Dr. Ruto amono mraibe kama kiode no mraibu obo mubazimio lo moja wa Kenya Raila Odinga ayo Nairobi tase page ya kana ne page ya 5 ase mambia ya bono mwanchu muligeria mulikibega zeti nagenda ta commentanga igo chinseme chonsi chale object korwazimia lo moja wa Kenya ngo baba object Aden Canaan ekiagera he belongs to Azimio la Umoja Coalition boigo Kenya kwanza niko bali object David Kosing nero kara niga arenge nsemo ya Kenya kwanza igo bono wika the chief principles bara ikaransa barorenga na kibago deal amo ningane yo ayo Nairobi litase page ya kane muna nagotebia ne page ya 5 wega se page 14 mother from hell or mental illness oyo no mwiboli oruete janamu gose no bonko bwaye botaikirane tibia ekene yakore asomusubati oyo mo anyartko baga go bucha ose gakonyenye umwana oye bwe myaka 2 na kolia chinyama cheme gose ebimo byaime mulikibega zeti na mulikirete ngane yiga asepeje 14 ando musubati oniga ikirane tie egekoru ekyo ekebe ase enkaya bibuli baye gutoka sensamo ya Kitengela Kajiado County boigo mwanchu muligeria sepeji ya maiganto chikuligeria na kiuchumi ense ya Kenyere Kenya Kwanza administration nigiakire no mutuwa timono egero Dr. Ruto agotebanga 50 billion weekly debt headache aninga kire wiki shilingi chibilioni mirongo 5 chireri kabeso gusiba bagwakana igamangana makongo asense ya Kenya wego manchu muligeria se epeji ende togochikorora asepeji 10 aliro bulitona linga teachers say no to pay cut for proposed housing fund nyoro maraibu ensena atebanga abakoli mirimo bonsi be serikali ekerango geisatu igoro yemia na cyo kibesa kirana cyo kuri wasumusaro ugo egere konye serikali wikarania ndoto yo kwagacha nyumba cheligo lirense wose affordable housing binenjere ya moyo cyo kirania ndoto yaba Kenya after mwamenyire nyumba yo at the end of the day no chiko own your own home kolende teachers bono ba kanire proposal yo maraibu ense na gotebanga te kunyahaleka na bungwetera sekyombe gia kupet amo nababwatani bande barabo bara kanire enganeyo boigo engana ya Shakahola hora asensemo ya Kilifi nigegendrete koleta maisuguswa mange mega yemebere yende wetani 53 negendrete and counting litkuligorolioka 17 bodies that were exhumed amo nabo bisaba libago konya obutukio bogendrete igobono chibichanjirege chiabana babolete nechi amate abana be miaka emeke ochakire miaka 2 nonye no monyanyimbo nalega no muiboli naru sirite nabana bae batatu wanakoranga it is being suspected nga no bacheta senseme ya Shakahola and okoranga they are among the dead osega tiemebere nde yegendrete ko tindokurwa yo minto Brighton no mwancho muligeria ayondo china rairo burta gazeti ya Daily Nation biya sana ina na kumulekero gazeti bijintanga ne ya kabere ritukuregoro ase county ya Kisii abamsie mbagete bodies ko yo public service board liekoni kama kulimere mase county ya Kisii ekardoroche bakurawa na oyo lengo oyo konyorum yakirwa ase ki kamati elikonye ko baligereria ose ko ire birengera bia petitioner amo na respondent imba ikerane karaba chumbe usaba MCA 69 voted yes kusko akara band babere batetena ya podite bwatiko moja 69 against 2 igobono Naftali ongoba oyoro munyakero we kamati ya reba anate beta na bono podi ya kiruisiko yes kero twaje no MC we ward ya
wigode ne yaba central ne kerate bete rende na bantu bono tiga bagende akaburi mugabana na body ikera chornande barore na ki bagosuka gochibuse na rarenga se county Kisii gobona ndombage dusko bone body ndi ujikuri tutamaye osembaje baende koto babil tutamanye lakini na bagocha gosuka probability we anabara agende always akogende ebia sana they have that right ende bagende torre na ki ko base county ya Kisii to irane ase beji ya kabiri seti ya standard ne rie kumulekera igoro iga ekari kumulekera na kabisa page ya kabere umedege mtombiri mhana jama jigongolekani yake lakini ndo migendrete unyorina bantu baendete kwiroberi go jase road show ritukuri alero nandi nero ritukuri nero to kumulekera mono ya turigeretie ase county area Nyamira ye county 046 igo umusavara undi Steve ngochore ekero gochikumira nabasani baito babasiko na marorire no arabwo na rore papa antivirus no are Vincent Nyanja abu ngati yabaliri tukoria lero mochikumira na barabu sara nyarangi Ontita Varinio Sero Mildred Momanyi Johnny Kabata manager nane Sponi Sultani Imbaka Victor Mbaka ngonya ramona barabu Makori Joseph ino misa na ndinere entreva ya itu kabisa metrera ndende bana ya metrera oba nkunyirande iriyo tari ayo mete tunande na producer metrera iwangu mena na morega tiabu na bangeri tugo lialero na intutu tigara toene kuna chibuna bago to ya sebale to beberuzia maneno tigato ina sebeja ya kabiri ya seti ya standard ekarono jebuna moteli nande civil rights activist igasiri kabwate miaka 96 oyin hali Belafonde bagote haba nero mwafrika mo Tanzania sense meri ya US koende kibuna ratio palias ya rire na nero mwafrika mo Tanzania ole kwa guri bagaba for mwa sense meri ya America oni gasiri bogima bwae to kwenda sepeche gato eri kumrekana police ni gobono ba chakire ko blobo se ba jakiro korobo tuki na kuligiriri na ngaki ba ko umuswati na royo ituto mwana oye ukagiri guito mwana oye ebono ni gabanya nyimba ba jakiro ri magana ye gisimi amana ye text ziri gotomerwa ibakatana ni go umuswati yo aituto mwana oye akarusi chinse mogete chumobere akalia kono ba jakiro ri simina abantu bale kwa keresi bakorete obo kabarobo igobona ni gotabakana nga wikalia konyochira se boyfriend ya sense mugiti konyoiranire so you never know what transpired what communication what really happened because they have to get to the bottom of the matter barolenga what really happened like monta agokoraiga niga igeti wase kambero gia kajiado bosibo mogambi momona chebina Jane Kamau oyode tabuno moswadi na ndaniwe ase kambere kujitari kisa no isoto motinyogocha moswadi ya kuna Olivia na Celine bona magana makongu sana kero ito mwano kwali mbaka ebimo binde byo mobere bona ense yetu ekiriki ngoboyeka gosina bantu be dunia yani I don't know how to do that omwana ali raika utabuati komocha then you are butchering her. You're watching it's very muswadi nando siko moligerie bija turiko rosino muswadi ola akole bindebyo lakini rende lakini rende dunia ni duara bone karto ndrete igo niko bone body ya Kenya Vibrant Corporation ya nyarire kwene kibuna Joy Sang niko bona iranire as company yo magega yogo suguma ama yogo ba isiko se miakene ekerwari ko ekarati tusko kubatikana neki na kyamo bateranindi igoro yobukrumi korende nigo body yene kirina amerudi kazi bo igo ase beje ne marikete buna abanyanyimbo bali bakorokuna 200 reservist nigo bono bayene kirina nguji bari kubaterana neki ombekeli kya NBLS asense media balingo kwene kibuna naki bago chigokora oboke bago no bokrumi abokubago amono bosaga ne bari ndata sinse moji DJ balingo gitura kindiki oyoro mo wasiri bobo rendi boime nigo bona kargo rwege kurega tinna odabuna ba pasta babwe kene Mackenzie nigo bana chigoro tambugirega tindi karate na Mackenzie
bono ni gata kire kugambirwa asekina keri ya ICC International Criminal Court ali asenze ya Uholanzi agotena ya ntonya koraya nyoram na Mackenzie yo ni gabwa tobolimo 800 acres 800 acres no bolimo wonne sana nande ni gere umustu asenze meri igabo tebakana ngo bolimo bwo kelkende ni gabo bora quiet bwatu tutukanugete mbokali bwa genuine lakini okoranga mbobwate some battles igo lakini asabona na robo bwende so abarandi bunabo barabu they belong to where they belong serikali egendreta yes lakini ande tabwa tukumete nande shirene ndaki serikali ya mabwadire e court nere korogo rabira yade manya noko moje gusina bira manya noko moje pono tukumanya ebechi yakane engo ebechi yakatana kwando mayo kwana ringani elio neri gatabana familia yamo ingobane kare korigia air hostels oyo sirete ekerba tuatwarte miria yamo na beko pachikorana nende na controversial dinera orore sara onde tiegasi yaye bago na jita kana Mombasa na jite Malindi wana bago ma osini gakara sense ya Mackenzie kono mete na bantu bakari ko Mackenzie bagari ko bo sana na lenda mangana na makungsana be chata no mango roro ni ko ji family chinyinge chigenda te chita bwati keriki bago kwana karbaganye tena gaki mbebere ya bana baito bali basire teni ko bakara sense ya shakahora bone baganye te ekara baibuli abanga banda ta korombi na korera igoro yemrobiri yegenda te mbebere igoro kali wala sense ya shakahora bone ya shakahora masaka mete ke masaka ndene sana ebuete binte binge Kenya that is I don't know. Ege kongsan. Ekiombekeri kia ka National Council Judges of Council of Kenya NCCK ni gobono kikaro tena fitting ekoruya religious bodies to restore sanity gobono bakar ko na ya tutoke turigire na ya ngoyo ire kanisa ngota ire kanisa ngochakire kanisa ende to ire sanity asense to ya Kenya jena ikere pechi ya katano no mosara ono timedina no gendre go saye gwachakire go enda show road show goze kora endra ndake bakango iwe sirimbi abantu chege kinataka kwa ni producer narra uchira abegete sikabisa maridadi amne t-shirt ya chokora atuoro kiga na into icheto nchiaga tu ali na manager hata sisi tutava by the way kofia baraka takanga ntoro ke mancho murigera como kine mancho murigera bono asobwango gazeti ya Daily Nation page ya kabere murikirete igoro ya drama festivals echikandreta se county ya 001 Mombasa ensema ya Shanzu aigani ndoche bicha y'abanyaruka beskuru ya Butere Girls abare gokora egosoli yokwegya elikire na former senator former Senator Cleopas Malala nero oligete ependrame yo bagendrete kokora sensemo ya Mombasa inyora babuimba chake kuraliwa uchakira litikolia lero korokera se kitengo igobana yo nara asegazeti epeji ya gatatu nemuleketenga ngaki Arsenal na Man City bago cha kubwata nege kubali tuko lya lero abwasa mashabiki ensengima bago cha kuchengera barorenga ingo cha ku bring the mantle home ekiagere jinechi timu ibere wazimu tena sana sende oyo bongo shabiki timu ya Arsenal igobano mancho muligerelia ma Arsenal and Man City ngogumina na barerero inyoranga na ubatanga ine assist standings Arsenal na mbemo Man City na mbaibere babwane nechi point chinke sana lakini oyo mtona nginyolianga lende Man City netigariti chikoso ligetanga ibirega epeji yakane muligerete na Kiraila Ruto talks hit a dead end as MPs clash on committee ndu abatebya bweli tangani nana kirende njitimwechi ibere chonsi chanyatuka bachigo clash kira etimu bwato objection ngamba bwato muntu belong to their coalition ayuwa mona yanda mange mwanchu muligere ndoche wetangulo yora mona galibwe bunge nena agotebanga parliament is the best way of resolving feud enga parliament na renchira yuka era konye njengwale okay mwanchu muligere agora se gana con ete ya iranga takirinde tanga giroje ya mwanchu muligere wana indi utamu ya road show acha nipime pia mimi Timaina Joshua producer me anga kana ngose na sali acha tupime acha tupime mwanchu muligere tumestwa bwana ile
Buya sana. Na ujujo dana mbeo to ere mbia kabisa. Mbia kabisa mwanju muri on this team ni to endete kurigeria mangana. Na to tena neri tukuri road show. Wakati kuna road show mangana lazima tu enjoy. Tarika waida. Na benga karoma gania. Na benga karoma gania. How do I know? Abeka karoma gania go je nyomba mwao utafurahia. Buya sana. Njibone na mwati ganda abeka iga tingo manyereria. Igero me nande ndi ora tena jake ire na montara igu. Montara garenda ile se ndipare wara. Ora ruzie. Yo na kutwara abekira mapema. Bia mono machumuri kero twende ta kopana ya simambia boni gato kwene kwena akwanyorera yara sama gaseti anu twara yara nseme yo. Ashakahora nense maye gaseti ya destara nere bwate amangana ashakahora amangana makong sana nigo abantu banande bakebeja gatano atoto eri mureke tena igoro ya bantu kibanda go fast yani bakari kora mana go fast bade atigwe nego ko bakonya rende baromera na Yesu lakini sijawahi jua kama na bogo fast ora na Nyasaye ayo na makonsane kartu gotigana na ayo akeigo turigeria nsemeria by Patson dogs nigo bo mabwasi miuro moja na Kenya kwanza bono batagete abantu babere ba Cusco abuna sensemeria Kenya kwanza baotena Kenan Cusco arusi wa sensemeria Kenya kwanza ekero Kenya kwanza egotena David Gusii arusi wa sensemeri ya obomo obwasi miuro moja ngo chingwane jo nchia durubane take ekero bono obomo bwasi miuro moja bwararina litukuria Jumatano ikabairane ase para baburi jisuguri ebare rena Kenya tiri banga buya ekero bakumoje serikali ya Kenya kwanza buya sana bono beje ikomine murigedena Maisons ni gobona aligeri 2027 ekero wairia akarego ngaki wairia chira so mabwasi miuro moja kurwa sense moya centro kora nando ikiroro bonjo ire bintu bikemba kabantu baje kukumikuru sense moya centro na kinane centro ekero so mabwasi miuro moja abantu baboliro abo ngunchiri wa mbugo oreo kabere forma nyeri mbingo boli arena mistake gerabe nindoje ndungu nguti ogabere gatanga mbi oyoromo mubungo gatanga ngoboria kana goiria nigakorana akarigo soaria erinde goturubania bokorari bwo mokonyi bo murai bwense oyore ligiji gose ligatika shagwa oyokorukuru asense meyo ya central yuna mango mwanchu muri agendrete ekerondo jena chiko sodi gose drama niko chikandata se county ya Mombasa na mangana cultural wrestling talent na mangana drama nigaendeta aliekera bana bakali gutumeka ebyegu byabo kuralyo mulembe na gubona cultural wrestling ere asense yaito ya Kenya gweta bana bakali gutumia mbinu yabo ya drama kuralyo mulembe na godena cultural wrestling tigera asense yaito ya Kenya boroki wakurwa asense ya Sudan nigobona baigata asense ya Kenya kati yabo bali bagosomera masomo walia kubatikana nobo sagan neseyire ndreta sensemeri ya South ensemeri ya Sudan. Alright. Buya sana. Mwanchu muligereria ayuna arairo bulitotoroche epeji ya gatano alimo ni muligerete na kimibere yale kuba exhumed kurwa Shakahola village ime ya Kilifi na nde inyora mangana malaria na mulikeire it was World Malaria Day litukuli igoro ntokwa nete no mo county malaria control coordinator Dr. Nixon Aminga agatwerera mirobili babegete the milestone bachire ne county ko manyanga ngakiba gutanga asengenche theme yeri tukuri igoro as World Malaria Day igo yalengenga it is time to do what? To make sure malaria. Zero malaria. It's something like that. Time to nevira keigo. Go check but reno kwene kianga ntoike zero malaria. Kolebya malaria bikoera kabisa ase ensengima mono asorogongo rwaguse. Igobano omwanchwa omoligireria na rayo irobulitase gazeti ya Daily Nation ne rebo igo epeji ya gatano na kabere ne molikirete na kyomo GSU officer no murugyo ye amo na mamo mwabo barolekanire babulete bonongo chungusu bali barolekanenga is it cult no bagasirita sesema ya Shakahola
igo mwanchumuliria chiamate nchigendete gwesokia na koraria buna chiamate chiabo nigo baburete kurwase chinyumba chiabo kurwase binyoro kurwase chikaunti chiabo ekororekana ngakero kende nigo bakara sensemo ye dini ya Makenzi wana mangana na Makong ayuna arondo che airo bulito mwanchumuliria no yominto Brighton timbu ati mange mono ni page ya 10 ne mulikerana kia bali mbono bakanire propose Dr. Ruto 3% of their salaries were deducted egere chikokonya somoro bwobwagachi bwechinyomba chieligoli ryanse gabano omwanchumuligeria ayuna arondo chairo bolito wekase page ya 10 abali mubangire ntumanyanga na inde mbarayi baguchagukane propose because Dr. Ruto na aralianga elio kwenekyanga affordable housing yekiranira sense ya Kenya weika abakolimere mu beserekali 3% y'umusara ugo igoro tugake sabno mto Brighton tokaronya ne chirbu ikomio ko likoromo ko liga sibo serikali 300 yokubeka kando nyen 20,600 yokubeka kando igobano mwanchu muligere na rajo asebono ase gazeti ya The Daily Nation igobano Brighton dochenga nongora ratika ke nande Quran rasmi ndabe kimaikia right aje wache nja Anyway, government rejects calls for intern to have an accident cover. Serikali ya kanrenga abantu bali bagocha okolegasi kwa njia ya kupenda use interns bali bakwegeregasi abo banyoro bumanyi bwebirengo byigoro serikali yatebirenga mpakwe wamangana accident cover. Accident cover yenelira cover omuntu bwerure gukora imirimo wase company gete gusense mogete kero kende keragutara anyolire mu basukano gusekera ari gasi anyolire mu basukano nabakwegwa accident cover kurenda serikali ya akanire engane yo ke gutimoka kabisa Matiangi in fresh chance to settle case out of court akaranga Matiangi rende in fresh chance ngali kuna uwezekano anaweza settle cases yake inamsumbua outside court ayuna iro bolito asipeji yekomi na kabere you can carry on we asanu manjumura ina ragende de kowazi na jenjiri ya ndorende nga ungojere ayibono irengora ayetoro jingo sokore ayirengora asense meri ya malaria nigo yarenge time to deliver zero malaria ayo naro arenki gorona to deliver zero malaria igo kare serikali enderete kubeke miroberio egwetera sesi wisara yobochanu kwene kine miroberio nko bekwere byasensemo yechi yobochanu ase ense eito ya Kenya gorona nkorera ase gaseti ya standard ya kego sara no manju morire ne eri morekerete buna Kemri nigo bono yanjira nde buna habo body nero ngoli eri kare gotumeka maliogo yeke Gusii Kenya Medical Institute ni wara yanjene buna ya oborwe erongori ina be kurwalia mangana diwomi osena bego konyo mwana bali babwate byanda erongori ina bego chiko bakonya ojasa matuko ale bosio ayuno jina aramurekera sika seti ya 14 gaseti ne ya The Standard ekarabono egaseti yeboige murekerete muna aba MCA ase county ya Kisii buli tukurigoro nigo bono ba negatina mbage tejikura ekero barete roboti rori ruarengete ko ba kaisiko he body ya Kisii County Public Service Board nigo bono ya sukirego chia se koti erigo chigo challenge a decision ya ba MCA ba megate buli tukurigoro kubaka isiko board member yebwata abantu batano yo ya yubono ya employment ya renge bosibe employment and labor relations code gosenigo ya chete ikase kambero kya employment and labor relations code asensemo ya Kisumu abuli tukurigoro mambya ekerobono bagosoera ba MCA buna nigo bagedesiko mamincha anerichiko body ye korabuna nasi nyarangi oyore chairperson chairperson members Jackson Ondiabe Mogusumo Manyi John Machuka na Judy Omae bono nigo baikire ase kambero onyorine kinekyo kyareko baka isiko nigo kiabegetwe na pension atika oyodete buna ba MCA nigo bono ni otebete buna ekorekana buna body yo nige taikanani tyo bokoleri bwaye buya
yuno jina aramurekeira asiga seti ya The Standard nande no ndakorera abo aseritiko lialero nakote ina litiko lialero ni ile siku kubwa asi timu gose tindeba timu Ensakia lakini Ndizi TV yonsi ikarega kwa taro yaye asi county ya Nyamira 046 iko abantu baitu bari barasi county ya Masabike ito mwensi esoka bara ekero musabaro itongwetora sensemeyo oyana kimna mwanyoro naino asenjera ya bena semambi ya boni yori tukorigima iko bakore kambi yabo asi county ya Nyamira umira nabasani umira nabali kibamangana umira naba bali babwate emeroberio asi Ndizi TV asiri tuko lere to mocha ko soka ku nyumba mwao abuna kwale kwendeke bakore na bokora atigake ura umira na into asenjera ya bene asiri tuko lere gende utobwati asenjera ya bene asemambi ya aboni no jeno amiruri mamanyi bangete kabisa agwene kiuna ko ikira abwa sore yobona kubwato bole mirero nyorana nere moja kwa moja omatena ya ni ntukete jingurwe meta kende jinguru lakini ngurwe no tukete jingurwe chingurwe ana chingurungo tugujire bayi lakini kuna mtu atakitokeza maidendo atende na ino mondo tukete nyangau musinga de abaro mondo ngo tukari nyangau nabo miruri mo ispado na bakora obore mi bwejinyo go tukari nyangau yoro wacho waligeria sasa tumetoshea mboga kabisa ukweli na maigo medeni geri gira hashtag Ensakia kabisa mimi hashtag Ensakia maiga igobono rinde bintu ngaje bya smile yeah smile we look good biasa tama irende kurusikari mondo nera wadana ntore smart meta tori kweri wezi jona ginende igobona kidote ina ile safari imenoa nanga ina nanga saa tatu abo manager togo tira nero wade ajinza atuteza ngapi lakini ndende toko basabere sabari ngia ntira choshwa ngote ngora tigara tori maiga twiro very buya I will miss you so much lakini pia mimi kesho utaniwacha sijui lakini majaliwa yake Mola majaliwa ya Mwenyezi Mungu asante Kesto Onchari nelishabikireto na aligirete Thomas Saboke na aligirete kabisa Claude Nyakezi na aligirete no arasumurubili Ensakia yuni yule moja na aligirete asumurubili Ensakia bano mambia Vancy Kerry she's watching all the way from Rongai Kajiado Kelvin Mahovi Masinyenze Ikolomani nere natuwatike mto bontiria nera agote good morning Vancy Kerry nimeona umesalimia watu wote kurwa Rongai yote abokiete bya nice day to Anzila Mokeira yabo Sheila Kerubo yabo Mary Ann Daniel na bantu bonsi agote banga noali mana tupenda sana pia sisi tunakupenda sana Duke Machini have a wonderful day watching from Mombasa pia mwana sana asoko ndra gutubwatia buna abantu bosewe mashabiki aito yomorobule Ensakia basa Mildred Moma she's so jovial na rago getali ni full compact kutoka kofia t-shirt mpaka kila kitu tunatoka bia sana kemumabu ontiri good morning akondani adano alime yumoroberio asimambi yabone mbona mashabiki to onspia ya kwenda kibuna mmekwa nasi ndo jageto moroberio nyera gikora gense ya monenu sibona mambia ani goto chikwenda sense meli tutukwa na mangana ya ne mangana ijisemi lakini tukurugeria karo pasta goja se studio lero ara dena teachings amaigeria ramabe as doctrine yirire mbako monda de una utaragereti na lioko enda igoro na banguchidururia mangana LGBTQ bade nara school ko sinara soro ngausi ningi ndiji sia bere chimbe bayo choto semina no discipline ya school inki eroli yekansa nererie oroje bono ekara bantu bako de una bande umakenzi gombari go school that was one of the doctrines ya lego sominga nonya kuba certificate pandem chisambe because masomo aikupeleke yes mangana makongu bol but whatever go twara pastor Reverend Evans Onduso by the way I know him he's a very good friend of mine kwa chisema chio gembo gali kucha Pentecostal Church Kisii County
Pastors and Clergy Forum. Pastor Nduso anya tingo monyora. Tutamsalimia. Maiga mangi kiandege. Digangonya so that na bongonya ngonya kirani. Wono asika sitiria ate taifa leo erigete na achenti wa mauti. Achenti wa mauti bakalika 90 ushikoro mega seti yeyo barigete 90 90 bakalika plus kurengana barabwe batana go ikaboni ga bantu 90 nigo batokire bakwete gati abo 90 umete ga seti seti ya taifa leo nero ne bwata ya ngo korere bia abo ase 99 yeyo no chorte Mackenzie abu na banta abu gocha 0 ekarorana ngakimi ya kurusuka sense meyo bono plus yeye umaide kero wega seti ye anakuanga jonyo sana ekrali gete 90 plus plus ye uneri ya mathematics lakini ekoro plus ye ineri yo musaraba so sasa carrot ya eyo ya affect ya bandabu karoko analysis ye kaseti yo atana achenti wa mauti yani Mackenzie alikuwa achenti wa mauti amesababisha vifo vya watu wengi rather than 90 umeteri ya gete 89 iko 90 ende ndiko round off lakini ndiko 90 bono Mackenzie rather than mili tisini tisini yafuriwa kufikia sasa watu sita wanazwa 213 walipotiwa kupotea huku 9 wakiokolewa Shakora iga bantu basilete 213 badara toko ikaboniga igo 213 orusi 90 that's one orusi 99 because 99 wame 90 bakule 9 wameokolewa igo bono orusi 213 orusi 99 onyole hesabu eyo igo naboko nyorange 101 around 101 mbama nyiria sebale oikabonia iona magwelia manene sana ekarobali gete na chentu wa mauti kerato kusuka bozio gaseti ya taifa leo ligata masungumuso ya Kenya Kwanza asimio sasa yagonga mwamba masungumuso ya Kenya Kwanza asimio la umoja yaonekana kugonga mwamba hii ni baada ya habari bensema ya Kenya Kwanza baada ya abuna causing arusiwa nseme eliende asimio ke yote abuna arusiwa nseme bado sagonga mwamba wa David narana genda bono morore naralia bunge rakataa ombi la familia zilizofurushwa kutoka shamba la Kenyatta ende aina bogwe somera orole narali agendete koba siga city hiyo leo ni kufa kupona leo kufa kupona leo Arsenal na Man City wakikabana ko maji yote yaelekezwa kwa meji kubwa ya ligi kuu ya Uingereza. Nani atakuwa mgeni wa mwingine? Nani atakuwa mgeni wa mwingine? Arsenal. Hapana. Ni Man City. Sijui. Lakini watachezea wapi? Anfield. Nitakwambia. Anfield ndio ya Man City ama ni Emirates? Emirates ni ya Arsenal. Watajezea Arsenal. Arsenal Emirates. Watajezea kwa hivyo wenyeji watawalika Man City. Man City leo watakuwa wageni wa Arsenal. So itabidi Arsenal wajitume wapate points za nyumbani. Wamejituma mcheza kwao utuzwa na wamejituma siku zote. Lakini obyo mwanjo muri mbona maandingo nyona tura semesa torengo korira na ndingo goseka kama kawaida. Asante kiu kimachini mbia mono matiange mondo mbia mono Bismarck mokwa asante sana asechi ujumbe chaino tunashukuru sana bali mwende tuwatia online igo tuganye tomugene iteika ase studio turamanya sekire batintolene kenenga goikara segike kirbosio buya sana bakanyoro ikire ase ke kirbosio ndo ya iga tigete ya kubata kindembeo kimejuso ikire osenjerare tokwenda sensamiri inde yo mutumoko ikera bono medena baenda ko anchire kwebange mwantumurigeria akarato kwa mutumoko na bonda gende abon turikuirana yangu anchiro gende turikuirana lakini ende kora nyara mashabiki yetu Ensakia bete yakora tere etuani marabuani matoke it's okay mokorra sara
Moetwani na moko moemboli arede. Na wewe usipewe uweke kwa buku. Hashtag ni Ensakia. Hashtag ni Ensakia. Nenzagia. Biamono Ndizi TV ne robo ansumo Gusii. Bwana botambe kabe me yomoroberi. Bwensakia moroberi motu kabisa ko ene kibuna ogo metangana Joshua na mareta producer. Lakini nende tago jegiara ndete yago tigera gaseraria. Ando meta ise gotiga akawi kanyo ari dore gesunde. Alright, teto mukie esimio mogani dochinga oikira ukarora se studio. Oikira se studio igo mwanju moleria ndito enda sense media Joshua no tuna Joshua. Sisi back na Joshua Sara sasa atajipanga kuelekea sehemu zingine hapo Nyamira nini na nini mkutana na yeye pono mundu kumundu face to face nduko tika tore ke tuene merobedi ndete riko kwama ene Ndizi TV bwansumo Gusii go bono njingo bakaneli sabali ngia rende nande odore tere nkoko imede na ngwe wona nkoko kurumiruka igoje sawa tuenda sense media ya Joshua yabone toranyora na edit koliankyo asomuro Ensakia yes mbia sana Joshua kazi kwako karatoka romo ganinga yekire tuone mgeni amefika pande gani. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii omurigereria bwa television ya Ndizi chinga kichiri kwa beri gukukanya buno niko chekiranire egetese nikiona mbeye mu TV ya Ndizi TV niko kiringira guchasure road show yoko nigeria riro bari Gusii nigelayire nigo turaikasure iryo tokoma nyiguru jimero bilijeito abaraye ba Ndizi TV na boigumerane n'ababwatani baito bubunchoreria tutari kweba abanyangero baito iryo twisa musekigima chitarikie 2025 chumutinyukane umwakoyo nigo turachakire kurwese mo yanyokoe togindi marani Miruka Nyamira Town Kebirigo Ikonge Metamaywa Gesima Magombo Kemera Jugo Daraja moja Tukori capital iranda boat yumushukisi neri tukori kubwatia chitarikie 2025 nigo turachakire imeyumushukisi esemo ya daraja mbili Suneka Menyinkwa Itumbe Ugembo Magena Nyanguso Nyacheki Gesusu Masimba Keroka Keumbu Numwerioye tukurimi yumu chubuzungo Ensakia amatuka yabere wemanye wegokie nagusangana Ndizi TV ubwansu bw'Gusii TV obwansu bw'Gusii nigo torenchera n'ababwatani baito bubonchoria ase road show y'omwaka amarita nkoro kumori no mariba koru Safaricom tuabwateranire na Ndizi TV abutobwate road show cha Kamambia Jumatano era Aramisi ese county ya Kisii County na Nyamira County intumu na Safaricom tobwate chi product ao tuabareteire tobwate tunukiwa ndobwate lipa mdogo eyoko yesimi wakana ngora igo ntobwate chiruta cha internet mwensi mwariganirigwe bwate chitarikie 2025 chumutinyoyo imeye county ya Nyamira ne chitarikie 2022 imeye county ya Kisii maete chibasenguru kuchira mareta mange sana ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chintunda chinyinge make use